Salam bis, duduk sini bis. Gini Bang Haji, mau curhat sama Bang Haji nih. Kenapa lagi sih lu Tom? Gini Bang Haji, masa hidup ayah kayaknya susah banget, nggak kayak Bang Fikar, sukses, enak banget dah hidupnya. Begitu. Lu kudu banyak sabar bis. Dan lu juga harus bisa berubah jadi orang. Satu lagi nih pesen gua buat lu. Lu kudu minta maaf mbak be lu. Dan lu juga kudu bisa ngedoain mbak be lu biar hidup lu berkah. Biar bagaimanapun orang tua itu keramat. Apalagi orang tua tinggal atu-atunya. Yaudah Bang Haji, makasih ya. Kalau gitu, ayah balik dulu ya. Ya datang. Udah ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ngapain lo? Ayah lagi bacain babe doa biar berkah hidup ayah be. Lo baca doa apaan tuh? Lah ini, ayah bacain babe Yasin. Apa? Yasin. Dasar lo ya, bocah daglok. Babe lo masih hidup aja, lo bacain Yasin. Hah? Lo tuh babe lo cepat-cepat mampus, sama mati. Hah? Dasar bocah jangan. Pergi gak lo? Pergi gak lo? Iya be. Lang aja lo sama orang tua. Gak ada pikirannya. Haji. Apaan lu bagi-bagi aja. Datang bukannya salam. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ada apa lagi sih? Lah tadi kata Bang Haji, ayah kudu doain orang tua biar hidup ayah berkah. Iya. Lah tadi babe ayah doain malah marah, malah ngamuk dia. Emang lu doainnya bagaimana sih? Ya kan tadi Bang Haji nyuruh doa. Babe lagi tidur, ayah doain. Ayah bacain Yasin. Uju Neng. Jangan kan babe lu. Gue juga kalau digituin gue ngamuk bis. Lah emang salah? Gak salah itu. Terus bagaimana? Maksud gua, lu sholat 5 waktu. Habis lu sholat, lu doain deh tuh babe lu. Bukan babe lu lagi tidur lu bacain Yasin. Kagak sekalian aja lu sholatin babe lu lagi tidur. Iya. Bener juga. Oh iya lagi. Dasar lu bocah daglok. Biarin ternajab.